Lijep pozdrav, evo nas u novoj godini, pa sam odlučio novu godinu započeti sa jednim PC tutorialom, kvalitetnim, u kojem ću vam pokazati kako da preuzmete Windows 7, 8, 10 na brži i jednostavniji način nego da se smuvate, tražite po torrentima, a ono što je najbitnije besplatno, znači na besplatan način. Ajmo to zajedno probati, znači postoji jedna metoda koju sam otkrio surfajući preko interneta, morate ići direktno na Windows 10 server, pa ukucate ovdje, na Windows server preko kojeg možete skinuti, pa ukucate ovdje Windows 10 ISO. Ja sam sad to već bio ušao vamo, ostavit ću vam link opet u deskripciju, znači ako ne budete mogli naći. Kad ste ušli vamo, znači download Windows 10. Nas recimo ne zanima Windows 10 nego 7 ili 8. Kako ćemo skiniti? Znači idemo ovdje, desni klik miša, Inspect. I idete vamo na Console. I sad vam treba jedan kod koji je velik, stvarno kilometarski kod, i ja ću vam ostaviti link gdje možete preuzeti taj kod u Notepadu, da sad ne stavljam u opis taj kod jer bi to bio kilometarski opis, bit će najveći u povijesti YouTube-a. Dobro, ne bi bio, ali šalim se, ajmo dalje. Idete ovdje na Console, desni klik miša Paste ili jednostavno Ctrl+V. I stisnete Enter. I vidite kako ovo ovdje vamo poplavi, znači dobit ćete više verzija, Windows 7, 8, 10. I sad tu imate što vam duša ište. Ajmo mi uzeti Ultimate Service Pack 1.1, naučio sam na taj Windows 7, ne znam za ove druge, nisam koristio, malo sam 10 nešto, ali to je nebitno. Idemo, to je bilo više preko virtualne boksa nego ozbiljno. U biti je bilo preko virtual boxa, manje bitno. Idemo ovdje Confirm, pričekate. I sad ovdje Select the Product Language, izaberite engleski, pošto sam vidio da radi samo na engleski. Ako izaberete neki drugi, pojavit će vam se greška. To sam primijetio, mada ne znam, nisam siguran je li to za sve. Ali u suštini najbolje vam je uzeti engleski za jezik instalacije, jer vi poslije kad instalirate Windows imate Windows Update pa možete staviti jezik koji hoćete ako vam je to nešto bitno. Ovdje idete Confirm i pričekate. I sad će vam se pojaviti Windows 7 Ultimate Series Pack 1. Imate dvije opcije, 32-bitni, 64-bitni. Pogledajte dobro na računalu koji imate sistem, pa idete vamo Start dugme, Computer, System Properties i ovdje će vam pisati System Type 64-bitni. Ako prvi put instalirate, pogledajte onda komponente i posavjetujte se uvijek s nekim koji zna bolje od vas u računalima da vam da savjet, jer neka računala mogu jedan i drugi oblik, ali vi se uvijek posavjetujte koji je bolji. Meni osobno bolje je 64-bitni zato što imam takve komponente, ali dobro, nećemo sad ulaziti u detalje. Ovdje vidite ovo, link valid for 24 hours, to znači da ovaj link je stvoren u 3 sata, 4 minute i 52 sekunde poslije podne i da vrijedi točno toliko do sutra. Znači ako je danas 1.1. nova godina, vrijedit će ovaj link do znači 2.1. Pa poslije kad isteknu 24 sata više nećete moći skinuti ovako. Međutim, sad se nećemo s njim zamarat. Recimo da imate 64-bitni, idete vamo, kliknete download. I dole će vam se pojaviti, vidite kako mi je poplavila vamo strelica, tu će vam se pojaviti znači da skidate. Međutim, ako koristite Opera ili neki drugi browser, može vam ovdje biti strelica, pa vam ovdje mogu biti downloadsi, a isto tako možete downloadse vaše pogledati na ovoj ovdje kartici Ctrl+J i ovdje vidite da vam se nešto skida, vidite sad 3 dana skida, ali to je zato što je internet bez veze, vama vjerojatno nije ko meni bez veze internet. Znači kad ste preuzeli vaš Windows, bit će on u ISO failu, vi trebate narezati na neki optički uređaj tipa CD, odnosno CD, ali možete i preko USB-a. Ako neko ne zna kako se nareže sistem na USB, neka se meni javi dole u komentaru, pa ćemo naći jedan link. Mislim, pogledajte na YouTube-u, možete isto tako naći, a ako neko baš hoće, ja ću snimiti taj tutorial, nije nikakav problem. Također, ako ne zna neko kako instalirati Windows 10, na primjer, možete pogledati moj video, to sam već bio snimio, objasnio detaljno što trebate pripaziti. To bi bilo onda u konačnici to za ovaj tutorial, možete ostaviti u komentaru ako vam nešto nije bilo jasno. Ja sam nastojao ovo u kratkim crtama objasniti da vam je što bolje, što lakše za shvatiti bez puno razmišljanja.
Kod sam rekao da će biti u opisu videa. Ako imate bilo kakvo pitanje nevezano samo za ovu temu nego za moj kanal, ostavite u komentaru i prijedloge videa. Iako sam napravio formu za prijedloge videa, ali vidim da od te forme neće biti ništa jer ne dobivam tu prijedloga nego uglavnom ispod komentara, pa ćemo ići ispod komentara neki prijedlog random koji izvučem pa ću snimiti video o tome. Manje bitno sad to. Ostanite dobri u ovoj godini što je pred nama. Pretplatite se, udrite like, udrite share i vidimo se i čujemo do nekog drugog videa. Pozdrav svima koliko vas ima.